nimba ukunda imari tugenda tubagezaho, kugira ngo uzajye uzibona umunsi ku wundi, banza ukore subscribe. Ni ukuvuga ngo aha hantu turi ni mu murenge wa Bumbogo, mu kagari ka Nyagasozi, aho tubazaniye imari irimo inzu ifite ubuso, ihagaze mu buso 720, kandi ikindi iri hafi n'umuhanda neza, ifite inzira igeraho moto. Murabona ko ari imari nziza rwose buri wese yakwifuza kuza kugura. Ihagaze miliyoni 8 gusa, ikaba ifite pariseri ngari, ikaba iri ahantu heza cyane hano mu murenge wa Bumbogo, mu gace keza muri Nyagasozi. Iyi akaba ari imari rwose idakwiye kugucika. Murabona ni ahantu heza kandi hateretse, hameze fureshi. Aha hantu ntihagucike rwose, ntihagucike, kuko murabona yuko hafite inzira igendamo moto, kuko nabo bafite moto. Tubereka n'iki kibanza kiri imbere yaho rero gishaka 1,5 miliyoni. Tuboneraho kubereka iki kibanza nacyo gishaka 1,5 miliyoni, kirimo iri shyamba. Murabona ko ari kinini, kiragenda kikagabana na ruriya rugo kikagaruka hano. Ni ikibanza kinini cyane. Muze rero utu tumari tutabacika, tugiye tugura makeya rwose, 1,8 miliyoni. Ni ahantu heza hadakwiye kugucika. Murakoze kandi turabashimiye.